Timu ya Ankole Farmers and Traders Sacco ekwatanise n'abakozi babo habitaje gishongoro muri Banda bakwatiriho irwariro ya Nyamarebe Health Center akashatu n'ekitanda cy'abakazi okuzarraho ebi bose remba bikoro marwaro aho beina mataji ubwo barkwetebekanusiza okwijwe emyaka 25 ombohereza bwabiko guze turikujaguza emyaka 25 ishongoro branch twarete ekitanda cy'abacyara kuzarraho ahari Nyamarebe Health Center 3 kandi ekintu tukikora omumuringo gwo kugarura abantu abatari ba customers bitu bonka kurekana n'abantu bona ntumanya ngo ece kintu nkiza ku benefitingira abantu bona abo mwanya ogu nangu n'ubwa kubumwa n'emyanya yehingururiza twija higwariro kuraguza bashangaho Ankole Farmers batwa obuyambi batwe obuhereza batwesa abundi batwa papa z'abana bathereza n'ebitanda byo kuzarira we bari munonga batwegesa no kuturagumenti nitubika ishazeri ya Nyamarebe rumo magombo ratano kandi rwareri nerhereza ubujanja babakaza barkorengo mu rucenda burkwezi okurjera mukuru w'irwareri eki baturetera nkiza kuba ekitanda cyo kuzariraho abakazi hamwe na no kucebererwaho kandi abakazi ba Nyamarebe n'abashija ntubeshengereza mwejumbire umukureta kwija kuzarira nkahe ahirwaro rya Nyamarebe obuhereza ubonire mwacura abashaho kuni n'abashaho bingi abazarisa nabwame kuni batano ecya kabiri ebikwatu twatandika kubigira bihamire mwentu ino ku ambasiko gatari mu kubanganisa ngo buhereza bwatakugena nubonera so Ankole Farmers ntusima tine bugarukiro Ankole Farmers kureba kwizobere bataye kandi baturetera umuganda batuhereze cyembo batsima nito kubasima kwitu no kuyigura tukabanemba babo tukaba umuntu umwe tukakorera hamwe Enkole kabemwe tukagera rukundemwe amarwarire 11 okurga Burengero isoba baganyirwa muhore ya Ankole Farmers and Traders Sacco obo bari kutunga ibintu bitarumwe na bimwe okubahwera Nyamarebe kitande kitwabaretera ntubagambira ngo bije babike na bankeji kandi kugira ngo no batwereza kugira ngo tuwe kurakorana sitwe kwihaho nabomba kurakorana abo kwabihayo sente twareba ry'abahinje b'ibicori nubasa kuziteka mu bicori nubasa kuziteka mu muntu nagure icoma cy'ibicori nubaguma nibekora-koranisa Ankole Farmers ahabu kuteka department ya health ako amagara nokuvuga kutuma tuwabika ase nantu uyobona nimbika sente tinkazi bika nanyi no mukaza idenda kandi kumangwa hataro kitande imbanyine kubiko mushahe yanje nawo mbaga bazo butaze ninkabiko ubona hasiye ubani nko mukanyungo ubando ndazite kujya kiraje cyatera nirukange kuzanka hi ishongoro kunkatwara ngo buhereza babutisiyanka hi babutisihi no mukaza inenda ibukura buyinenda utanuko bikumenya ngo buhereza bukozirishye ebiri 16 bekweza kwikumna kuba mwakogo Ankole Farmers and Traders Sacco nibija kubambaja guze emyaka 25 ibamarombo hereza ubwabiko guze omumataji 16 agube ino kwetorora Burengero isoba Gashakwa Christopher Himsubwe.